Pinang sungai pi borok sasisen pat syakanika channel kejongi bat hakanika video ngin pay ya kanika post kabarang sulat thamai hapo Shillong kabadai kebalak pas kelas 12. Shopping in sedang ya kanika video sungguh subscribe ya kanika channel but turn on new notification bell kenang bopin numdo yaki videos kibangi upload. Pila aru bon follow yangi hapo ka Instagram kanika ka Instagram account kejongi. Ya kanika post lapalat daka Assam Rifles Public School Primary Laitkam Shillong mentau benai arajar arpar kakertang jangan kanika post kedai civil clerk kelas date lanika tarik ke bakat do papila ban submit yaki applications kedai hau laipoi tarik benai me arajar arpar. Ya kanika post civil clerk kabalai kawai ke age limit lanika kerta keberdo ke dekat prasnam ba kebahaya do kedai substance nam ke educational qualification kalongkum ni pelade ban pendap ya ka 10+2 lanika kelas 12 ba pide rubondan ke diploma haka komputer pide ban nang ban pendon kam ya ka Microsoft Excel ka PowerPoint badru ka Microsoft Word badru ya ka internet. Ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply ke ni ke post pihak ban submit ya ka application badru ya ka biodata kader badru ki documents kum ka education but experience certificate pihak ban submit yaki ni baro syakani ka address bala ayah ni room Assam Rifles Public School Primary care of Assam Rifles Construction and Maintenance Company PO Laitkam Shillong 793010 ka email ID jengki kedai arps.primary.laitkam@gmail.com. Ka official notification lani ka notice ngal ay po description juga ning video tis ngobha download bat boleh share ka shop pin apply ya kani ka post kanang ba pin tip susu shpang kiwi details.